Bizning anamizga xush kelibsizlar. Bugun bizda suv ishib qo'yma challenge. Mana shu yerda turgan zatlarni yutib bo'lamiz. Kim suvda ishib qo'yadi, so'ng yengiladi, al kim suv ishmaydi, до конца o'tiradi. So'ng bir jelanyasini o'rnatib bo'lamiz. Endi ishga ketdik. Chips Benimle hareketim. Bizde aslında şokolat işimem var. Ama değil hareket. Hadi bakalım. Bana. Papi. Mal bakacağım. Sürdürdüm. Kapat. Sürdürdüm. Şöyle sen su iç. Sosun oyundan çıkarsın. Ben sağız. Ben şansıma. Şansıma? Ben sağız. Otatın ne olur? Sağız. Hayır, ana sus götürürüz otkan ya. Ya алдында айтпақшы бізде Малик отқан. Бірақ оның желаниесін әлі орындаған жоқпыз. Bir ay болыпты. Ben андай. Bugün içine bakıyorum. Bu menzilim. Tamam, ne yaptılar? Kısa çıkar. Ağılmıştı. Takdir şildesin. Rozun çıkar. Осындай маңдашын сағыз-сағыз Қош келешкен іштен сағы шыққан ба? жоқ, бұрында бір чипсидің ішінен екеуін алсаң ішінен бір сағыз шығады. Екеуін алсаң біреуін шығатын? Біреуінің ішінен сағыз шығады. Намырсай? İşandı, işin var. Hey, ya. Ondan көріп. Çok boğaz. Çok boğum. Naham kaldırma. Қалдырмай қойдың ба? Шөлемейді екен я, ол су ішпейді екен я. Su içmesin be. Жоқ. Өзің іш десе. Yaşadın ama. İçpейді ма? İçті десең. Шөл десе де жей береді екен я. O жерде әртүрлі жануарларына қоян. Мынау қоян. Мынау аю. Жоқ, бегемот. Зоопарк. Ал мынау қоян. Міне, мынау аю. Ал мынау қоян. Мынау арыстан. Крокодил мен зебра бар. Аю. Zebra.
맞아. ой, 맛있어. 좋다. 이상한 거. 네. 비스킷 생긴 볼까? 비스킷 생긴 거? 알아, 무슨 거? 무슨 뜻인지 까는 거 알아? 있어. 나도 스tips입니다. 그치? 아, 역시 저기는 까먹었지. 아, 진짜. 얘는 근데 뭐야 쓰잖아? 네. 이렇게. 보시야. 정말 좋네. 보시야, 아시다. Шибокнешем. Шиби. Мен шықпаймын. Мына екеуі сөйлеп отыр. Давай, кім жеңеді екен? Кімнің желаниесі орындалады екен? Мен де шығамын ау. 시다. 시다가 되는 시킨지 보면 시 소스만 시. Astoy. Ji. Anh digin đâu rồi? Có chiều. Cái gì bữa là sống? Đây cái lạc quấy. Thật to. Chị là Aştı. 예. 소식이 되면서 무슨 제가 똑같은 사람은 Сама лиги уляды все, отладу де буляйсın. Ya oturmayayım. Nasıl küçükken dayarsın sözü değişiyor ciddi var. Tutarım. Tut. Bakasın şimdi. Вау, Каусар жынды. Бүгін бізде жеңіске жеткен Каусар. Каусардың енді бір желаниясын біз орындауымыз керек, иә? Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Лайк басып, подписаться етіп, комментария қандай видео жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.